Prekidajte, uključujte. Dobro. Ne mogu se uključiti. Ništa, snima. Mladića do 40 sa maksimalnim licima razbija stakle na ovom prelazu. Imaju kokteli. Vidimo i buldožer sa druge strane koji ulazi na sam administrativni prelaz. Evo i sami verovni su svedoci. Uklanja kontejnere koji se nalaze na samom prevozu. Evo te, kako noge se mi prešli, znaš? Ko? Ja sam počeo bolje. Kako se to? Ej, dvor! Dobro, ajde. Samo toliko i nemoj da je biti danas.